إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Miapa nutun sisa hadis asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan atigian manai man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam sadin catau akapitaan apederkanu sadin catau akapitaan apederkanu alumilintad supamilianian udi na supamilianian na tetak na mukarnairan mu'afan fi jasadihi amapipia aginawanian udi na da amagagedam apa niakit ulawasian indahu qutu yaumihi aadin akakanian si kumabubasa alunganian faka'annama hizat lahu dunya na lagid ubanian miyaka paar agyang kaya dunia. Ginan ikaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam andin di kapita iko tao makanaw sa kanian si sagyang kutuwa kapita-pita amagdamian lumilintad amukarnan yan kupamilyan yan lumilintad amukarnan yan si iku mga muryataw niyan daaban yan nun awida akal naguda magagedam ulawas yan ang mga panyakit naguad na kakaniran apamilya si sagyang kutwa mabubasa alungan nagyuto na lagi makakaparian nagyang kaya dunia lagi dumiya kaparian nagyang kaya dunia ayama nagyang kanan nakagiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian na asbaha ayama na niyan na tiapitan fi dhalika al-yawm si sagyang kanan agawi asbaha fi dhalika al-yawm ayama na niyan na tiapitan si sagyang kutwa gawi ayama na niyan na ibarat yan nagyang kaya gawi itanoy manto nagyanan na ayama na ini ayama na nagyang kaya kiatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina saan sa tao akapitaan si sagyang kutwa gawi iniyan na ayama na niyan nakanna ayakun pakailatan sayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na di patut ako muslim uban yan awida akalan sumapita ayama na niyan na ayapatut ko muslim nagyang kutwa ki awida akal niyan ayama na niyan na kulaw la niyan o mapaparatias kaniyan anta kadi si kuya maananian na antunay ni bana akakapita yan ginan ayam maananian na kinanglan sila katanong sa giyang kaiya di tanong kapagintaw si sa giyang kaiya dunia ayam maananian na ayat tayo din tanong o kapagintaw tanong si sa giyang kaiya dunia na giyang kutuwa uyagan tanong sa ginawa ko kapapantagan ko salungan ayama na niyan na iyang kutuwa ka kantanuy man to na asar ka ayama na niyan na pakakantanoy man to nagyang kutuwa mapita na di ka nuto pupagawid na akala ka di ka katawan wanto na ikulo lang ka kumapita ayapa naguntamanin ka na ando manay ka pakausura giyang kutuwa paratiyang ka akari di paradu na ka agiyang kutuwa mapita ka o ayama na niyan na paratiyasik wallah kariri paraduna kagyang kutwa mapita ka si kwaya maananian nakang ganating kasi sagyang kaya dunia akatugali na kasi sa anungan amod
Ginan ayam nanian na giang kaya lang wanapkulo la sisa giang kaya dunia. Napala palayan na ya sisa kapar wallah. Dabasan makapapar. Asala kausik wallah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyan ini takdir. Si kulang wantaman. Na kailangan sirat tanu. Agyang kutuaan tangan tanu. Si wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayam ananian na pagpakapian tanu. Yang kutua di tanu kapamimikiran ako betad tanu. Napakapian tanu yang kutuaan tangan tanu si Allah na aya abaluin tanu arati tanu ko kapagin taw tanu si sagyang kaya dunia nagyang kutua langon kumapia. Aya baluin tanu arati tanu ko kapagin taw tanu ko dunia nagyang kutua langon waya maknanian na mapia. Yang kutua kaya turun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian na aminan fi sirbihi. Aya maknanian na ketak na mukarnanian si sagyang kutua aya maknanian na pamilianian dabanian miya awidakal si ko pamilianian nagugyang kutua darpaian dapana miya awidakal yan kulalanian dapana miya awidakal yan ko aya maknanian na awalainian na aya maknanian na makasasarig sa kanian sa daabon pakakaid naginan na ayaw mo ananian na antong na inibana basta magdamanan utaw agyang kutwa katutak na mukarnanian na ginan idalawan yan akawasa ginan idalawan yan akawasa ago maganakan sa kanian kuwalay niyan napapakakan sa kanian kanaban yan miyawidakal sa pamilya niyan kanaban yan miyawidakal ubad na pupamanakurun udi napakakaidun udi nambunuon dawida kalian kulalanian dawida kalian si iku pagdanian dawida kalian si iku apian deman tatag nagyanan itaw ang lagid umya ke parian nagyang kaya dunia gianan itaw aayam ananian na kawasan kagiagyang kaya kalilintad amo karna kudi ka pagintaw si sagyang kaya dunia na ayam ananian na pedanan kulim wallah subhanahu wa ta'ala si iku urian uparatia si ikwallah agu urian waya maknanya nakamboy rantang si ikwallah ta'ala giang kaya limur katan wallah si sagyang kaya kapugin tau tanu sagyang kaya dunia nada abasi ipakagdam arumwar si sagyang kutua tau ayam maknanya namya pokasun agyang kaya limu wallah ayon kupakagdam kaya gira so tau na dudunu na gyang kutua limu wallah nadinian magagdam sebab nagyang kutua kapi pia ginawa niyan na dinian utumagagdam ubon utulim wallah subhanahu wa ta'ala na ayaka kagdaman yan na si sagyang kutua kadaon udi nakapapaso nagyang kutua lim wallah subhanahu wa ta'ala ilan iman igira panguran na pengirawagi ang kayatawa miya nagatano kami ang urampman namay kamada suran na ipangadali utawagi ang kutua uran kagigiyot tu ikiya gadaman yan si kukapian yan ayam manan yan na ayakap kagdaman yan kukapian yan na si sagyang kutua kaipusyan na si sagyang kutua masa akasasawitin yan na din yan utumagagdam ubon utulim wallah subhanahu wa ta'ala ginan agyang kaya ayam manan yan na di tanu kapagintaw si sagyang kaya dunia miya kalala sulimur katan wallah miya kalala agyang kutua ayam manan yan nalimur katan wallah ugay na di tanu magagdam na aya kakagdamat na ron na ingiraman utua ayam ananian namia da tanu udi namia dar katanu agi ang kutua lim wallah igira mapipia ginawang ka na di ka magagdam ubar ka tulim wallah na andan di ka pakagdam makasasakit na miyagdam ka alimura kang besu wallah agi ang kutua ka pipia ginawa ko igira da galabak ka na aya katawin ka na tiga makadidika ako da galabak ka na andun ni kay pus andun ni kapakadak lagi ang kutua galabak ka na ayam ananian na tika au pamaka miyang galabak ka nagyang kaya nganinsan hisagyang kutua da kang panakabisi kagigit tu ka kagdamang ka igira kawasaka na ayam ananian na din ka magdam ubad na limur ka wallah din ka magdam ubar ka tulim wallah subhanahu wa ta'ala na andun din ikapakatalingumang kasi sagyang kutua ka pupubri kada irkasa tamok na miyagda maka ayam ananian nagyang kutua limur ka wallah subhanahu wa ta'ala
Igira manu to cici ku tawagi ang kutwalim wallah. Na dinian magagedam. Dinian magagedam. Lagi dagi yang kaya ayam ananian nakapegin tau tanu si sagian keedar patan. Magagedam tanu agi ang kutwa piti barangan awida akal. Awida akal ko kapegagamah. Agi yang kaya miya kada-kada kaladip susuruta sa kapit. Miya kada-kada kaladip susuruta sa grupo. Miya kada-kada lagi yang kaya di pegayon-ayon. Awida akal ko kapegingad. Madakal so pupetay. Madakal so pembunuon. Miya kadakal surido. Awida akal ko ayam ananian. Na antunay ni ba na mga kangudaan. Minda ka na sumilalong, minda ka na sa mga pasisina, awida akal ko mga bai, minda ka na susumyawa sa aurat, awida akal, kuwaya mananian na, ato na iniba na mga riduay, sa giyang kaya di, rar katano katulay nga di, na giyanan, na ayak kagidamatanusan na kagya mapapapasra katano agiyang kutwalim wallah subhanahu wa ta'ala, na sabab sa giyang kutwa, kabublagitan sa giyang kutwalim wallah, nagiuti magagidam tanwagi ang kutwa piti barangan akam buko piti barangan na awida akal piti barangan aayam ananian nakalak nagusawan si sagiang kaya kapupugin taw tanong si sagiang kaedar pa nando na ibulungaya na aya bulungaya nakambalingan si ikwallah katubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagugiang kutwa kabagrat tanong kuparatiya tanong wallah nagusto ka pagpakabagrat na nung si kuya mo ananian na paratesi ko kay si sa wallah giyang kutwa mga simbat tanok wallah subhanahu wa ta'ala nagupagang katantanok udarpatan nagusi ko mga ginawa tanong agiyang kutwa piti barangan aayam ananian nakapanakuto giyang kutwa piti barangan akapanakuto lani managiyang kutwa katruk wallah subhanahu wa ta'ala tigiyan manay alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. So sirano tu ating manay wallah ami amaratiya. Piya katitwira nagyang kutwa paratiran. Walam yalbisu imanahum bidhulm. Ada ini kembutiran, da ini saugiran. Si sagyang kutwa paratiran akapanakuto. Ulaika lahumul amn. Nagyang kanan amang tao na bagyan niran agyang kutwa ay manani na aman. Kalilintad akapagintaw sa dunia wa ulaika hum muhtadun nasiran man ating manai wa hum muhtadun nasiran manai ating manai wallahu ta'ala mga tao ami makakadugid sa turuan anda ni kapakabagar paratiya makabagar sa tauhid makabagar gyang kutwa paratiya ko kay si sa wallah si ko mga pusutano ada abon may kambut akapanakuto si wallah dapat anu panung genuin asala kausik wallah subhanahu wa ta'ala nagiutu ikakagdamatan ko kalilintad akapagintaw si sagyang kaya dunia na yamala nagyang kutwa akapagintaw akalilintad si sa anungan amuri matagtanuman sa ibarat giyang kanan mga ingada Arab ingada Saudi Arabia nagyang kanan adarpa na aya katawi tanoron na daabasan aya maananian na awida akal ko kipun tagan ako riduay na mala awida akal san mga dato kun iran kipun tagan ako mga riduay ugid na sa mga tawron na kanabasiran sa sawana kanabasiran maalak aya sabab na kagi ito tagumpia siran si sagyang kutwa paratiya si wallah giyang kutwa aya maananian nakapaka iisay sa iran ko Allah ta'ala ko mga pusuiran si kusimba nagugiyang kutwa da ay siya kutwiran asala kaw si wallah subhanahu wa ta'ala na magagidamiran nagyang kutwa kalilintad akapagintaw apya pandi tidawaan so mga boundary si kumangayngad si sagyang kanan na mga ingad Arab agi-agi ayama na niya na itanwaya di mapanutul kaayama na niya na sakata na miya kadaputa sa sagyang kanan adarpa na ayama na niya na sumanga hudud mga boundary na di tidawaan di tidawaan waya makna niya na temana yang kanan ang mga tao si sagyang kanan na ingida Saudi Arabia agus mga Shia na di siran di tidawa si sagyang kanan aya makna niya na temana uri na boundary na din na abami pekeneg ang mga aya makna niya na mga gerokot din na ba mi pekeneg ang mga awidakan din na ba mi pekeneg ang mga sakit taulo din na ba mi pekeneg ba aya makna niya na antuna ni ba na isuwan ra kami kalau milintad din sudar pa karino to sa ayam makna niyan
Nagyang kaya anto na iba nakapapagintaw tanong ko dunia na amay ka makambetang piya-piya ko ingad tanong nagusi ko mga puso tanong so paratea at ito paratea sa Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa kay sa wallah nagyutuy ayam maanan yan nakakagdamat tanong si iku kalilintad akapagintaw si sagyang kaya dunia si sagyang kaya darpatan na ayapan si iku ayam maanan yan nakatugulin tanong si sa alungan amur alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm so sirano to amya marateya ada ini kembutiran ako paratiran adzulm ayam nanian nakapanakuto ulaika lahumul amn nasiran manatig man wallah nabagi niran agyang kutwa kapagintaw akalilintad wa hum muhtadun nagusiran imya makaslam sama diwana siran miya makakadig sa turuan siran imya makakadig sa turuan naginan ino tanu di kegdam agyang kutwa kalilintad akapagintaw akapipi aginawa isagyang kaya darpatano aya sabab na keto nakaswaya maanan niya ng mga barasimba aki ayam salamin keto nakaswa mga barasimba adi imamagadimat keto nakaswa mga barasimba ayam maanan niya na adi manung ganoy sa salakaw si ikwallah keto nakasubara timba ay gira miya sakit na magaan sumagaanan na di magapas si kung mga tunong miya kadakdakal ayam maanan yan na awida akaltan si sagyang kaidarpatan ano ba na ikakigda matanong o kalilintad ayam ang umiya suwatanong na apya sugarokot ulakaw tanong na ipkalakatan ini kawantan ayam ya suwatanong na apya suwalong tanong na igira na di tanong kakilala na ipkalakatan po nagyang kutwa along tanong kagigiyang kutwa aya sabab puto na kagigiyang kutwa aya mananian nada makam bawalay piya-piya so para tiyatan si ikwallah si ikwaya mananian na mga pusutan daun makam bawalay piya-piya naginan iswallahu ta'ala na inidiyan di iyan na kumya maratiya agiyang kutwa kalilintad akapagintaw amay kasiran na matantuiran agiyang kutwa paratiya kung kaysi sa wallah nag-ipag-ikhlasiran si ikwallahu ta'ala agiyang kutwa paratiran nagunggilbak kaniran agiyang kutwa ayam nanian na aparatiran gilbak siran sa mga pipiya amal na keparuliran agiyang kutwa kalilintad akapagintaw si kudunia kapakasasarig akapagintaw si kudunia na ayamala nagyang kutwa kalilintad akapagintaw si isa alungan amuri wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بتروى الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم ini bagai wallah kapasadan kusiran utuam ya marataya apa dirakanu ini bagai wallah adiyan di kusiran utuam ya marataya apa dirakanu wa amilus salihat nagu pinggil bakiran sa mga pipiya pinggil bakiran sa mga pipiya la yastakhlifannahum fil ard amatan asiran din ipakasambiin wallah si ikwaya maanan yan nakalupaan siran ipakapkeparan wallah si sagyang kaiyaliyaw ulupa kama stakhlafa alladhina min qablihim sa lagit ukya pakakepaaran yan kusiran utom yaw na aniran wala yumakkinan na lahum dinahum nagupake tindigiyang kiran din pakipambatang yang kiran din suwaya maanan yan na agamayran alladhi irtada lahum aginan suwagama ini kasuat yang kiran wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna nagumataan asembian yang kiran din so urian waya maanan yan nakalakiran nasembian yang kiran sa aya maanan yan nakalilintan uri nakapakasasarig akapagintaw ya'budunani nagwaya maanan yan napasimba na kuiran ating manai wallah la yusyrikuna bi syai'a ada aini saqatu ilarakan amay tubu wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun nasadin sa sumangka si iku uriananan nasiran imanga tao ang mga sungklin siran imanga tao aayam ananian na mga sungklin ginan piyagi sabutan na katanu wallah amay ka sa katanu natantun tanu so para tiya tanu si iku wallah
Baka tituntan wagi yang kaya para tiatan usik wallah. Da isa ugutanuru nakapanakoto. Nagunggalabakan tan wagi yang kotua. Ayamanan yanna suguan wallah amang apipia. Yang kotua amang apipia amang amal. Sisa yang kaya dunia. Na amay ka itu na itanwanan. Na kekuatan wagi yang kotua kakepar. Sisa yang kaya dunia. Kapakakepar si sagiang kaya dunia, maka benda tu tanong si sagiang kaya dunia, si sagiang kaya dia lupa sa lagin uki apakakepar usiran to miyon antan. Urian niya nagiang kuto akapakagidam tanong sa sana takapagintaw, sawan akapagintaw, kalak akapagintaw, nasumbiyan nakatanong wallah sa kalilintad, kapagintaw akapakasasarig, kedagiang kuto asimok, kedagiang kuto aridu, kedagiang kutu akatutkawa, kedagiang kutu piti barangan awida akal ko kapagingit ayaki sambi nagiang kutu ayam nanian nakapakasasariga kapagintaw kalilintad ayam nanian nakapagintaw ayam mala na mapupuwir tan wagiang kay aliyaw ulupa lani man to na amay man nakasumupak kanu ating man wallah dinyo pangunutan nagiang kutu asuguan wallah subhanahu wa ta'ala ay namata na kaparulin yun nagyang kutwa ay na niya nasiksa wallah mga tao kanu mga sungklid mga tao kanu ada aparatiyan yan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard bitiru Allah ta'ala walau anna ahlal qura upama buting wallah kaswaya makna niya napiti barangan ingin ahlul qura upama buting wallah kaso mga tao kupiti barangan ingin amanu marati yasiran wattaqaw nagu ikalakiran tu Allah mananggila siran tadusa lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard namata natig wallah alaka na mikiran din suka barakat pahawir si sagyang kaya dunia pahawir si sagyang kaya kalupaan na nagusik waya makna niya nakawang-kawangan yalini mana tu imbagay rakatan wallah nagyang kutwa bagra apu na si ikuliyaw ulupa nagupu na si kuya makna niya nakawang-kawangan baad na unana na ya makna niya na mapiya kapagintaw amap kepartan wagyang kaiyaan tu na iba na liyawaw waya makna niya nakalupaan nagyanan ikailangan si rakatan agyang kutwa kapurungitan si iku paratiyatan katenuratan si iku paratiyatan si iku wallah kailangan nakapipian tan matantutan wagyang kutwa titwa paratiyatan ku wallah kanna ba paltik aparatiya si iku wallah subhanahu wa ta'ala kanna ba pairitid aparatiya kanna ba pairitid ayam makna niya na panarima kapanarima apu na si iku Quran panarima apu na si iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panarima apu na kuwaya makna niya na sabut mga salaf aginan sa mga sahaba nagu sa mga tabi'in aginan sa waya makna niya na mga tao asiran imarani ko kapsibuta si sagyang kanan na Quran yan ang kailangan sila katan o kabayatan so kapakasasariga kapagintaw akalilintad napurungan tano so paratiyatano ilutan tano so paratiyatano yang kaya mga paratiyatano napakabagaran tano pakatitun tano di tanong beluin ayam makna niyan na alang-alang aparatiya di tanong beluin antunin iba na paltik aparatiya pakatitun tano wagi yang kaya aparatiya tamsik wallah bulungan tano pamakuan na sakit yan na pamakuding ka katawan sa sakit yan na diagnosan ka pakilay nakakomantawro antong na isa ba pa ya aji romana ya na urian ito na matiru ya nakagiyang kutwa ayam makna niyan na bulung yan nang bulaw lang ka kami agda makagiyang kutwa kapagintaw ayam na niya nakapakasasarig na kapagintaw aanto na iba nakalilintad si sagyang kaya dunia kapagintaw akalilintad si salungan amuri ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بتروى الله تعالى ألا إن أولياء الله ما تأن أتيك مني والله تانو دان أتيك مني والله كما تأن أسمع تنبل والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نداء بيرا كقدم أقلق ولا هم يحزنون أقول شيران مكا pembuko
wa kanu alladina amanu wa kanu yattaqun. Asiran na aya bertadiran na miya marati asiran wa kanu yattaqun na goya bertadiran na manananggila siran saduca. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nasiran manati wallah na adin abagian iran atutulan amapia. Si sagiang kaya dunia nagututulan amapia. Si saalungan amori la tabdila li kalimatillah da asambi o mga katir wallah zalika huwal fawzul azim. Nagianan manatig manay wallah nagianan iayamanan yan nakapakapas amala. Ginan ikapakapas amala. Andi ikaparuliyatan sagiang kaya ayamanan yan nakalilintad akapagintaw ku dunia da bang kay kelak da magagada makaasawan da magagada makaakapakambuko naginang ko ni mala akapakapas akapagintaw si sagiang kaya dunia kada bang kami bubuko da bang kami awida akal da abar ka ayamanan yan na da pakasubar ko katetakna amo karnang ka kudiga kapagintaw si sagiang kaya dunia. Ngayon ani penamarantan mga ulit ni Allah mga bubayang di tanu di pamagupaan si sagiang kaya kapagintaw tanusan kaya dunia. Nah giyang kutwa kaya turun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigana mu'afan fi badanihi ayamanan yan na da magagdamian apa niya kit kulawasyan ayamanan yan na sahihan da sakitian saliman minal alali wal asqam da abanian mga gedaman da abanian kegedam mga sakit tulawasian na ayakuna katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinian tirun lalayon adinian ipangnincik wallah Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam dinian ipangnincik wallah atigina ya Allah na ayamanan yan na mata na sakan na melindunga korka puun si kwayamanan yan na panggal apanyakit puun si ko panyakit tapanggal na guswayamanan yan na gedaman akabubetengan gina swayamanan na beteng na gusto gedaman ayamanan yan na kabur ating man Rasulullah wa min sayyi'il asqam na gusto mayamanan yan na karataan mga gedaman lalayo na ng pelindungan wallah pelindungan Rasulullah syekh wallah subhanahu wa ta'ala agyang kanan agdaman na syekh lawas pelindungan na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggay no to nakagiswaya manan yan na di ka pakagdam ulawas naginan nalimur kanan wallah agyang kanan ading ka kapakatalugudam na andin di ka pakatalugudam maka na ayang manan yan na miyaka wida akalaka berang-berang apa ngapipikir ka berang-berang ayam mana niya nakiwida akal ka nagitu sabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pelindungan niya nasik wallah ubah sa kanyan ayam mana niya na makagdam sa panyakit kay kad wala kagigyang kaya panyakit na andin ni kagdam mo nutaw na upamakas kanyan na barasimba na malumi kurang agyang kuto panagunta man yan tiku simbak wallah subhanahu wa ta'ala ibarat ayam mana niya na di simbayang nawaya gedaman yan na arthritis na di pa katindig di pa kasujud kaya lebatan lagi yang kutua ayam na yan na di niyan kikuatan ako mga simba niyan na si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagyanan ipelindungan tanuk wallah agyang kanan na lagi danan igira kaya pitaan ka magagedam makaginawang ka dabang ka ayam na yan na magagedam dabang ka panyakit dabang ka widakal dabang ka kegedam ayam na niyan nami pembuku ka naginan na limur kanan wallah subhanahu wa ta'ala nalini man nagyang kaya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam miya kay salungan aso Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na tuminindig sa kaniyan sa mimbar nakagya makatindig sa kaniyan sa mimbar na miya kataga na gumuraw miya kaguraw sa Abu Bakar napitiro yan قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى suatigian su Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiku paganay akiadaga kaya kuanian kaya sakupan yan si sa Makkah na tuminindig si saya mana niya na mimbar
namia katagan atingin mana igumurao naurian yan napitiru yan sallallaha al-afwa wal-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyah ayamanan yan napangnikan watigin ku Allah pangnian watigin ku Allah supaya maanan yan na maaf nagsukapi pia ginawa kamataan suwisataw nada ini begirun urian uparatian yan ayamanan yan nada makalawanun sa kapia aban yan kalawani supaya maanan yan nakapipia ginawa lawasyan ginan urian uparatia ini begirun ketanu Allah nada apakalawan sa kapia ipun begirun ketanu Allah agiang kaya ayamanan yan nakapipia ginawa aginan sukada agda mangalawastan ginan sukada agda mangalawastan aginan ipupumang nintan lalayun si wallah agiang kutwa ayam maknanian dakapi pia ginawa akapaka pegintaw tanong si sagiang kaya dunia kapaka sasaring akapa pegintaw tanong si sagiang kaya dunia gitu isabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan atigian manay ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh dua limo ayaman yan na malilimpang na sukada kala na mga tao malilimban nun sukada kala na mga tao ano nagyang kaya dua limo malilimban nun sukada kala na mga tao as-sihhat wal faragh giyang kutwak ayaman yan nakapipia ginawa na giyang kutwak kada agalbak giyang kutwak kada agalbak igira mapipia ginawa tao na malilimban igira da agalbak tao malilimban na ayak kakatano din yan sa ayamanan yan nada ba niyan yang gelebak na amay kumabisi amay kumakagdam sa gdam ay gina mapipia ginawa tao na tiro ang unay no kalidip simbaya na tigiyan na mati ako pa namatay mati ako pa namatay andun ni kapakagdam yan sa gdaman na tigiyan na punambayang ako kaputay ako bis leni man to diyutwi ayamanan yan na malilimban na san sumangat tao kaya magagdam yan na mapipia ginawa niyan da gdaman niyan natigin na mati ako panamatay di ako magamal aw aya ka pagamalian na amay ka makagdam sa gdaman ayam na niya na di pa kagaga sumujod di pa kagaga rumoko di makapamuasa kadinian kagaga so ayam na niya nakapamuasa malilimban sa mga tao na aya kailangan sira katano na igira manot pa mapipia ginawa tano na pito ka pantano agyang kuto panaguntaman tano say kusimba tano ko Allah Ta'ala kaamay ka masakit tano na ba tano tumapunggulaw amay ko masakit tanong narita no tumapangulaw kaya mana niya narita no kugaga andi ka pumuwasan ka aya ka pumuwasan ka na may ka gumada makasausir adi ka makapumuwasa andi ka maging kasasakat aya ka maging kasasakat na may kumada sutamok ka andi ka panihaji ka aya ka panihaji ka na may kumada sutamok ka andi ka panggalabak ka sa amal aya ka pagaman ka na may ko ayamanan yan na magibisi ka di ka katayo daging kutwa ka panggalbakan ka ayamanan yan sugo na kawallah yan na niiditan nun ipamimikiran sisagyan ka ayakap pagintaw tanong sisagyan kanya nagyanan ini sugo Nabi sallallahu alaihi wasallam ko umat yan so kapamakutiran ko amal di na di kapamakutik ayamanan yan na amal ang mga pipia sisagyan ka ayakap pagintaw tanong sisagyan kanya gitu pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina igtanim khamsan qabla khamsin pamakuting ka tigyan so lima kuda pa nakapakataling mo lima pamakuting ka so lima si kuda dara ka pa nakapakataling mo lima anto nagyang kaya lima nagyang kaya lima na pedu nagyang kutwa ay makna niyan na sihhatuka wa sihhataka qabla saqamik Giyang kutwa ka pipia ginawang ka kudang ka pa nakasakit. Giyang kutwa ka pipia ginawang ka napamakuting ka. Pamakuting ka din si kusimbak wallah. Kaya makna niya nadang ka pa nakasakit. Sadang ka pa nakasakit na makna niya napamakuta ka magamal. Baya ka pagamal ka na may kumasakit ka. Di ka pa karoko kapso kita bukukung ka. Giya likud ka. Di ka pa kauntod. Kaya makna niyan na gumagda mo ka sa arthritis. Berang-berang sa panyakit. Nalini man. Sisagi ang kaya kapipya pa na ginawa tanong na pumakutantan. Pupumatiya tanong sa Quran. Lalayon. Di tanong di tadintan man sa Allah.
Lalayon. Di tanu di mamakinag kung mga ulama. Lalayon. Lagi-lagi ang kaya seminar tan. Kailangan lagi ang kutwa yang mananian na lalayon na kapkarimain na ginawang ka. Si ikuding ka kapagintaw si sagiyang kaya dunia. So, Ibn Umar na ayakat tiruyan. Amya panagtul si iko Sahih Bukhari at tigil manay. Ida asbahta fala tantadir al-masa wa ida amsayta fala tantadir al-sabah wa khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Igiratigo Ibn Umar ayam ananian na kiapita ang kana ubang kanayawa imagabi nagu igira kiagabiyang ka ating manayo Ibn Umar na ubang kanayawa imapita wa khud min sihhatika limaradik nakuha ka kukabipiya ginawang ka sa pantag kukap kasakit ka wa min hayatika limautik nagukuha ka kuka kauyag-uyag ka sa makapantag si kukapateng ka. Yesugo nakatanu Ibn Umar panduan nakatanu Ibn Umar igira kaya pitang kanawang kanayaway tika magabid niya pita wad na amal ka mapiyang gulaw lang kan ubang kang buhay main ubang kay giraw tika magabiyak niyang gilbakan ngayon so kapatay nakanabatan niyan pakatukawa so malako lumot nakanaban niya nakatanu di terwas wadiyal tanu na di tanu katawan wan tunay kulaw la tanu kaya pitaan tanu imanto di tanu katawan ba tanu kagabi ni na upama ko kagabi ng tanu amay na di tanu katawan ba tanu kapita di tanu katawan at sumapong gulaw la tanu si sagiyang kaya dunia nagyan na ni kailangan sira tanu nagyan kaya kauyag-uyag tanu pan ko dunia na pumakutantan nagyan kaya kapipiya ginawa tanu ayama na niyan na kada gedaman tanu na pamakutantan di tanu underin galibakan tanu agyang kutwa mga ikasusuatar katanu wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan di tanu di paimikiran ng sisagiang kaya di tanu kapagintaw sisagiang kaya dunia magagidam tanu ada ba tanu gedaman da ba tanu panyakit malu ka naman papandapat pamisita ka naman kung mga ospital ayap pa nga umangkaon napkasakit tapang gedam sa ayamaan yan napimberang agdaman laboro ni man to madakala pang gedam sa complicated high blood diabetes berang-berang din ang mga gedaman semua tanong si kung mga ospital nakilay tanong sila ayamaan yan na panalamat kasi wallah panalamat tingkas wallah subhanahu wa ta'ala kaini begini ka agyang kutwa ayamaan yan nakapipiya ginawa adi ikapagintaw si sagyang kaya dunia Fitru Allah Ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Fitru Allah Ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ini bigirakan wallah so uman ipiyamang ninyurun. Ini bigirakan wallah so uman ipiyamang ninyurun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na uban yun pumagitunga sulim wallah na din yung magagama magitong wa innal insana lazalum kaffar mataan at sumanusia na titu din aayam ananian na salimbut situn na salimbut aayam ananian na sumasangka situn na salimbut a sumasangka nagyan yang kaya kapipiya pa na ginawa tanong na pamakutantan di tanong inayaw si ikwayam ananian na gawe di tanong pumakagugah gawi aki wida kaltan wagi ang kutwa ayam nanian na mauulaulatan iman to na mapipiya ginawatan pepakakantan da abatan kagdam awida akan na pamakutantan lani mana gi ang kutwa ayam nanian na betadung mga sahaba so mga sahaba na din ni kanagairan sa gi ang kutwa suguan wallah saya nanian na Pitur wallah udina pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namagan sumaga na piya gura-gura daniran pisi sakuya aniran eman na niya dadiran di pagura-gura dan sanjam mo nakiran nasira katanu na etanu di pagura-gura dan nantawa ay makala itamo ko makala istak makala iyayam ananiya na degangan antawa ay makala ikadato antawa ay madakli karuma ano baginan ayam ananiya na ayam sakuya antan nagyang kutwa kapagaman kain magyang kaya dunia
amata gaya darpa sarigidana kenapa tanu saya ketatap kaadin Aisyah amarandang aya maknanian narun sultan tiasa ka bepegintau ron sultan tiasa ka pegingid ron sultan tiasa aya maknanian na antuna ibana kawyab tani tiasa kawyab nah pitru Allah taala tigen manai sagiang kutua tigen mana ya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ubani yun pemagitunga sulim wallah na ditanu kitung diniu kitung yang kaya miya kadak lalimur ketanu wallah diniu kitung maluniman pepan depati yang kaya ini begini ketanwa kapupakai la ketanu sandu apupakai ginawa tanu ditanu di maka penapas akan nabaanan ayamanan yanna mbedi kaya mu bedi na subusu amaltan wa usuka pengin syukurtan ku Allah pepakagi nawa tanu pia kana bepkelbati supiraktan nah naileni man gila digapakagi nawa dipakagi nawa sutau ka apia ikala arga giang kana oksigen pemasaan yan din apia ni kala yan arga nah upamana dingka kegedam agiang kutwali murka wallah apa pakagi nawa ka pia Wala kila kagi yang kaya nuna giang koto penakap kila kangkau na bulong. Naupamana dingga kegida malimur kanan wallah. Ubatan nagi pemagitunga sulimur katan wallah. Natanto waya maknanian na mala. Natanto kumadakal adikitong agiang kaya mga limur katan wallah subhanahu wa ta'ala. Nah, giyanan. Giang koto akiaturun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina indahu qutu yaumi. Adna tiga manai aku kanian si ku mau bahasa alungan adna mi pagperian sa ginawa niyan aku si ku yang makna niyan na pamilya niyan si ku mau bahasa alungan wat giang kaya ayam makna niyan na panganangkan na pedaya salim wallah subhanahu wa ta'ala pedaya salim wallah amala kauda panganangkan na miati tanubu miya matay nah atau negatif Allah falyabudu rabb hadzal bait simbairan asukir kesagian kaya walai aginan subaitullahil haram simbairan wallah aginan kir subaitullahil haram alladhi at'amahum min ju' asakanian suaya maknanian na piakakanian sirana ku punuk waya maknanian na kaur wa amanahum min khauf nagu pihak alidas yang ciran udina pihak asarigian ciran pun kuaya maknanya nakalak udina sana takabu pegintau igira adna ka anu tau si kumau bersalungan na aya maknanya na subra kisah kami milikannya na giang ka dunia mapi pihak ginawan yan pipikirnya na mau tulungan adna kiutunian bagi bina adma na kiutunian magdam yan na giang kutua ka pihak ginawan nah so Nabi sallallahu alaihi wasallam nadinian lalay di pamangning ku Allah atigin manai Allahumma inni a'udzu bika minal ju' ya Allah namata nasakan na pelindung aku rakapu na si iku kaur emang nianan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelindungan nian ku Allah agian kanan ayam ananian na kaur nyeleni mana tu basta makna niyan na begang ka wallah sa pagperapakati ko perka ko mabasalungan na panalamat tingas wallahu ta'ala ka miyadid nagyang kutaw widakal ka din ka mimbuko at ika antunad ni ka kanak namay samantuna miya po kasun nuto miya daun nuto na uwid na uba tanu katada sa dunia kenapa ya mana niya nabatan di pengawiyagan ay susugro katano so kapan ngawiyagan wala tansa nasibaka minad dunya ubang kakalilipat ya giyang kota kipantag ka dunia di na suaya mana niya nakapangawiyagan tanu kailangan na ay mana niya napupangawiyagan tanu agi na ni sugo nakatano agama agi ang kota uyagan tanu sa ginawa na sa katano mismo ipanggalabakon anaba tanu sirig sa salakawataw amay kaya mo niya nada ka kana papalad na ka sa mga tao sur kirunsan sidiga ka nurunsan gudo lang ka na giyang kotwa ay mo niya na ato na iba na sipu na kubagar ka gina ni idaw na niya na baraka
Ayam makna niya na ipupagintaw ko dunia. Pag para ipupagintaw si sagiang kay dunia. Ubang kay leso kapuruan ka. Niya kay leso pa masya kawasan at sika kailangan na maswa ka na kawasa ko mo. Ubang ka na nila. Mata na mabinasa ka. Pinakaminos na makaplalong ka. Apa naman naman nakakapakatamok ka. Apya kami kapriba. Apya kami kakitsa siyabu. Kayagiyang kutwa ka katad na kayagiyang kutwa kapuruan ka. Ay kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tajdaru ni'mat Allah." Ay kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin, "Unzuru ila man asfala minkum." Ay ile niyo nasuka bubaan niyo. Uban niyo ile so kapuruan niyo. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Uban niyo ile so tampar niyo sa kapuruan. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'mat Allah. Aginan minus adiniyo kapaka ayam makna niyan na kapupuna na ito si ikulim Allah subhanahu wa ta'ala. Igira inilay ka na so kapuruan ka na makakuha ka sa may ito akwarta na di ka makapunalamat ko Allah ka ayan na mapipikir ka na ububuki at mayakala kaumanan taman sa din nagkapano aputay utaw. Kaaya mo pa katiyo ko sa putay utaw nagyang kutuaya na niya nakapatay. Gina ni mo ulaw-ulaw taw. Naamay kaayap man hilin tanong nagyang kutuwa kabubaan tanong. Tampar tanong sa kabubaan. Na may ilay ka pa maginawang ka tika daabak nagkakan. Ayaw mo tamo ka kan nagyang kaya ayaw mo na niya nagkakanakan kumabasa alungan. Na may ilay kayang kutuwa kabubaan na ka. Namya kagiro ka alhamdulillah kadang mananan manglola. Dang nanan manglola agiyang kanana karagniru. Nagyuti sumura katan wallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pagilid tanong nagyang kutwa kabubaan tanong kanaba ya pagilid tanong nagyang kutwa tampar sapuro. Ganaba tanong pagilid agiyang kutwa aya mo na niya na tampar sapuro. Agiyanan aya mo na niya na sa katanong na kailangan sira katanong agiyang kutwa ay makna niya na ayad na mapakaw na tanong nagyang kutwa alungan tanong mauri yang ay makapantag ko dunia na mataga isagad makatamok ka miyakatamok ka nayaburak ka kumiyatamok ka nasabu siya ay makna niya na miyang gustong kau na si ikula lang ko Allah subhanahu wa ta'ala nasaan siya dan kau nang gusto nakaganatan ako to sa giyang kaya dunia at pambubunuan ng pamilyang ka pambubunuan ay makna niya na mga tunganin ka ginan isabab miya kay salungan so Abdullah bin Umar bin Amr ibn al-As na di niya ni panutun na tigina adna sa kataw mama miya kay inisya niya so Abdullah bin Umar faqala alasna min fuqara'il muhajirin pitiro iya na badi sa katano na mga pobritano kung mga muhajir niya manugulin si sa Makkah miya kay giraw so Abdullah bin Umar at ibn Amr at tigina ala kamra'atun ta'wi ilayha baad na tigina karumang ka ayam ananian nakatitak na anaka qala na'am na tigina way tigina ala kamaskanun taskunuhu baad na walay ka kabubalingan ka tigina way ad na walay ka nakabubalingan ka qala fa anta minal agniya sama nutu at tigina pedegad na kung mga kawasa pedegad na kung mga kawasa tigman ni Abdullah Ibn Amr natigina qala fa inna li khadiman miya kagirop man nagyang kutwa mama tigina na adam po natigina bisaya ak nasa kataw atigin man miya kagiraw so Abdullah bin Umar tigina fa anta minal muluk saman to tigina pedegad ko mga dato pedegad na tigina ko mga dato ay maanan yan nagyang kaya kapagintaw tanong ko dunia na asar man ari kapipakan tanong adna kabubalingan tanong adna ayaman na niyan na may pagpagpartanong ko pamilya tanong ad na mga karuma tanong ad na mga wata tanong nagyuto man na rin nakakawasaan tanong nuto kanabaya buwa kakawasaan na makuwang kasulanguan abaran diya sa giyang kenya ayamatan na amay ka saka ad na darudupa ka ading ganimi pagda sa kawiyag-wiyag ad na walain ka pagpakakang kanong kumabasalangan
Kenapa kanu di maka pamalan? Namanya pedegad na kikwaya makna niyan na antu na ibana kawasa si sagiang kaya dunia. Na aya penubad na mipupara ka sa kausan. Ibarat yan na adna lupa ka. Ibarat yan na adna pangayaman ka. Miya pedegad ko mga datu. Miya pedegad ko mga datu. Karena baru buaya makna niyan na makwang kasulang kasangkapan sa giyang kaya dunia. Nagiyanan ikatir uno Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, saan sa tawa kapitan kan ayam makna niyan na makasasarigi si ko pamilya niyan, muafan fi jasadihi, mapipiya ginawa niyan kulawasian da gedam niyan da kegedamian asakit kulawasian indahu qutu yaumihi adna kakanian ko mabubasalungan faqa'annama jizat lahu dunya kukuma kias kan yan na ayama na niya namya keparian sulangun umatatagu si iku dunia kukuma miya keparian sulangun umatatagu si iku dunia na penalamatan tanu wallahu ta'ala kenapa tanu di maka pamalan adna ibu bukir tanu wallah apka kantano pepege perentan wallah subhanahu wa ta'ala adna pigi antano mapipi aginawa tanu dan penggunaan amala alim rakatan wallah gianan ikakawasaan tanu si sagiang kaya dunia. وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.